Kuphila kufinyelela khona umsakazo Eswatini TV semkosimbisa kubengelela ngiyakuvusela mbukeli sanibonane emakhaya siyanivusela kuphina kuphi ngabe kusenhlangano ngabe kuselibonjeni sithi nje sesingenile sehlelo lakho lithanza kakhulu lithini libandla umuntu athathe lethuba nje mbukeli avusele emakhaya njengoba ke lamhla ke sithi nje sesikubuke nje sihloko lesikhulu kakhulu sihloko lesikhuluma ngelibandla versus personal faith kunengeke lesiyawuthi lamhla sikhuluma thathe lethuba nje ngubonga kakhulu mbukeli kusibhalela singumsakado siyajabula kakhulu labanye nje ama message abo ayavela lamhla la ku TV basibhalele ngaba kuchubeka nje sicele babukeli ukuthi phela nasifika emadolobheni eno siyacela ukuthi nisivumele nasifisa ku interviewer kuloku lesifisa ukukhulumisa ngalapha ehlelweni inombolo ikhona ke ngibabona ukuthi inombolo ke babukeli anishayeli kodwa niyayi WhatsAppela noma nifakele iSMS kungaba nifise ukuthi sikhulumise sihloko lesithini ngoma lokusuke sikhuluma ngako ngalelo langa lelo bese niyakuphawula babukeli angihambi ngedwana ke njengenhlala yenda babukeli bakhona abantu abadzala eceleni kwami ukhona Dr Bishop D wakamabuza usuka lapha Ludzeludze ebandlela se Preach the Word Ministries International umnomdzala akahambi yedwana uhamba na Pastor Sthembile Mhlanga usuka lapha eSteki ebandlela se Abundant Grace Ministries International angithathe lethuba ke ngicela ngivusele khabako ngicela ngawe siyavusela mama siyavusela Mbuyisa nebabukele emakhaya amen ngiyacela kuvusela dokotela ngiyabingelela Mbuyisa kanye nemabukele emakhaya mina nje ngidawuza ngoba ngiyacala ukubona ngithi happy new year Mbuyisa mntana amen maye siyabonga kakhulu bese ngivele make sengiyishido indzaba la sibuka nje libandla versus personal faith sifise nje kwati edokotela kwekuthi ngingabe vele ungaba yini likholwa kodwa ungayi esontweni ungaba ngilo likholwa ungaye esontweni okay kodwa yamba lokodwa uNkulunkulu uyayiletha icommand okay yekuthi akuhlangane okay kuhle kuhlangana nibazalwane neBhayibheli siyababona abazalwane bahlangana uthi ke uNkulunkulu uyakhomanda ukuthi akuhlangane nangu phela Jesu ngalelinye langa athi lapho kuhlangene khona lababili noma bathathu ngidawuba khona mina ngibe wesini uyayiva ke ukuthi indzaba ingekuhlangana ngala kaJesu kodwa ungaba ngilo likholwa ungaba ngilo likholwa yaba kakhulu bishop wami mhlambe khabako nemcondo lowehlukile kuna lokushiwo ngibishop ungaba yini vele likholwa ungayi esontweni mama ngingasho ukuthi ungaba likholwa ungayi esontweni kepha nalokukholwa kwakho akukapheleliswa ngoba phela livu laNkulunkulu lapha kuGalatians chapter 5 lisitshela ukuthi uma ulikholwa uthela tithelo okay so kude sithelo lesake wasithela sadliwa nguwe wena mnikati tithelo sidithelela ukuthi tidliwe ngilabanye abantu lokusho ukuthi uma ngikholwa ngihlele ekhaya akapheleli lokukholwa kwami ufuna ngiye ngiyohlanganyela kuze le dithelo ngikhona ukuthi vete baleni nebantu badile maye ngiyabonga kakhulu make kuyevakala lomunye ke uyadibuta dokotela ekhaya kwekuthi ingabe vele iattendance yebazalwane esontweni ingabe iyakudefine yini kwekuthi uyati bazalwane bonke labangene lapha ngoma le attendance isho ukuthi kugcwele abantu lapha esontweni ya iattendance ngingathi mina kugcwele abantu ngoba phela site esontweni sisatawubashumayela labangenile la okay badowuthi nabo bayibone insinziso basinziswe nabo okay iattendance kungagcwala abantu but akusibo bonke labasinzisiwe kusatawuba phela ngoba bake babekise Mbuyisa bathi imoto leye garage isuke iyokenikwa nalapha ke nabangena labazalwane la bedele kutosidakala ngelivi laNkulunkulu some of them basinzisiwe kodwa labanye babo abakasinziswa basedele kona kutosinziswa lokusuka le bedela badosinziswa yes lokusuka lengaphandle bede ngala
Kuna bonke sebakhona attendile i-church service kodwa akusibo bonke labasenzisiwe. Cha kuyevakala mhlambe make ungaba nawo mhlambe umcondo longathi wehlukile nabo bazalwane mhlambe lokuthi bangena lapha esontweni lakho la ukhona khona nje stake bonke singasho ukuthi babazalwane bonke labantu labangena lapha noma vele basamele kushunyayelwa nje asho bishop. Ngingavumelana naye bishop ngokuthi esontweni kuthi abamfula behlukene. Nabethu abamfu behlukene labanye sebasinzisiwe, labanye bafuna ukubuyiselwa kuNkulunkulu, labanye bafuna ukuchaziseleka, labanye basebumnyameni vele bafuna ukukhanya. Okay. Lo shothi akusibo bonke lesingathi vele sebabazalwane sebangekhathi. Okay na kuyevakala make mhlambe edokotela libandla lakucala mhlambe ngathi eli church bebakhona ukubalansisa njani make ilisonto mhlambe khonda uNkulunkulu ne personal faith yabo ngoba phela nabo banetindo tabo nje ukuthi uyathi nakwami lengikholelwa kiko beba balansisa ngekuthi Mbuyisa bebahlangana very early in the day bakhonde uNkulunkulu especially on Sundays bebahlangane kusenombonombo bamkhonde uNkulunkulu bese ke bayaphuma bayahlukana sebaya worship ke emasontweni abo ngekwehlukana kwabo kwakungiloko ke lokuthi benda le devotion kanye bese ke bayaphuma bayohlanganyela emabandleni ngekwehlukana kwabo kwakuyindlela ke lokho yekubalansisa le faith yabo nale daily devotion yaNkulunkulu. Naku make uke waveta kwekuthi ukukholwa kwakho kusuke kungapheleliswa mhlambe nangabe sengakahlanganyela abazalwane mhlambe ngaba yini irole ledlalwa libandla kuleyo nzima leyo ukuthi naba sibafikile phela abazalwane bese lendani libandla sebafikile bazalwane kushothi libandla kufuna lifundzise libe netifundziso telivila uNkulunkulu leti tawunika abazalwane bakhanyiseleke libandla kufanele ukuthi liphindze libe nema programs labandleni leli tawuvumela ukuthi bazalwane ngiloyo naloyo akhona ukuoperate kule program yalo libandla lifanele futhi ukuthi ekhathe sontweni nangikhuluma ngema programs ngikhuluma ngekweukuthi kuba nabo ma prayer sessions kube khona labaya khona kuba nalabenda bo music kuba ngindawubekisa ngithi kuba nabo Bible study bakhona bazalwane ukuparticipate in the church and futhi libandla lifanele ukuthi futhi bese lenta naleti cheme leti takwenda ukuthi umfati iconze ukuthi kulesicheme lesi kufanele ngabe ngenda ini kanjani bese batawukhona ke bazalwane kusibahlunyeleliswa. Naku uyayitsinza make mhlanga la bishop lenzaba le kuba organized kwelibandla labanye mhlambe bagcine baphuma la emasontweni bathi hayi ngcono mina nangihlele ekhaya uyatile kuyafana nakuye esontweni kude mosangendi lutho ngabe ungathini lapho edokotela? Ngingathi Mbuyisa nembukele ekhaya sitha sathane uyakuthanda ukuthi bantu abahlukanise nekuya esontweni. The one thing that the devil loves to do is to make sure ukuthi bazalwane bangayi enkonzweni. Kube lula nje kumzalwane ukuthi akayi sekufike ke sitha kuye ngoba lesitha ke sona is always there. Sita kwenda kuthi abuke iweather kuthi namhla awu athi ngelifastelo engangikhona ngeke ngiye enkonzweni. Sitha leso siyathanda kubehlukanisa abantu nekuya enkonzweni. Naku ke Mbuyisa kanti phela uNkulunkulu wakhuluma ukuthi uma ngabe nihlangene utawuba khona
nangu esathane lo wamelana naNkulunkulu ukuthi asheshe afake nje la kuwe ukuthi uthi khanze songakaye enkonzweni ngoba yena vele ugadze lokuphathamisa loluhlelo lwaNkulunkulu. Cha ngiyakuva uke make la wakhuluma ngeticheme nabo Bible study wabekisa nje lokana loka mhlambe lokwendalo kunye ukuthi mhlawumbe umuntu agcine aphuma mhlawumbe athi hayi mina vele akwendiwa lelo ngikholelwa kiko lapha kuleli sonto mhlawumbe niyakhona yini kumsita nje lo mzalwane lokhanza ukuthi niyambona mana athi unesiphiwo nangimake banibani nangibabe banibani manje phela nimkhuthade lokuthi athi babe wende kakhulu lokho lonke libandla lifanele ukuthi libakhuthade abazalwane edepend dabo ngekwehluka kwato letipho ke aneke lide indlela libandla lekudada ukuthi unesiphiwo kuphi ungabonakali wena uparticipate kulama activities elibandla kuhluphana ngabe bazalwane bagodla tiphiwo keja bafune sitati kanti siyavulela phela ukuthi nakunyalo kune activity tsite esontweni sithi inkonzo yabo make ngawubekisa nasithi inkonzo yabo make kushothi kusukela ekuhlabelisweni size siyofika ekugcineni ekushumayeleni sinike bomake but ukhanze ukuthi umuntu ugodlile sithi indlela yekumati bese sova buhlungu ukuthi uyathi ngibona imibono leminye ndiphatha bangiva but sitakubona egroundini phela umdlalo ubonakala ejimini ukuthi uyakhona bese siyamfaka ke ethimini kepha nangabe uhleli wena uthi unelwati uhleli phasi asikhona lokusho ukuthi kufuna kube nelibanjiswano kubo bazalwane nayo i-church administration kuze wonke umzalwane atokhona kunakeka akavele abonakala umzalwane asaphumile nje asahlele ekhaya mhlambe ede nalezathu ngoba akwendiwa lokulakholelwa kiko yena akangabonakali saphumile ukuthi abe sekhaya ngoba kungendiwa la ngakholelwa kuko ngoba phela abelikholwa la sontweni bekavela wadi umbono wala sontweni ukuthi uthini lokusho ukuthi bekavumelana nalombono beka subscribe kuwo mhlambe ke sekungaba ukuthi akasakhoni ke kuphendla kuwo ukuthi afike la safuna kuyakhona akadiveteke ebandleni lize libandla likhone kumnakekela ngoba ekukholweni ndawubekisa nje ngami imbuyisa ngithi bengingadadi lokho ukuthi ngingemembe kwebamfu ngishumayele kepha nangibhizi kulama church activities bebasacoka njena ukuthi namuhla yiyouth kutawuma wena ushumayele kuhambe ke tigaba bese uyakutshela bese bayakutshela labadzala noma lo emfundisi ukuthi yiseve inkosi mntwana nami itawugcine ikubitile so dide busy lekuze sihambe size sifike la akusho ukuthi kuvele kumane kutendakalele maye siyabonga kakhulu make mbukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala la bayakhuluma nje ukuthi phela nawe sebenziseka ebandleni ungahlali ukuthi mhlamba kwendiwa lokungakholelwa kiko wena la kuleli bandla siyabuya mbukeli siyakhona into ohlala nathi ungahambi Sihleli lakho mbukeli elithini libandla ngiyakubukela mbukeli uthanda umsakazo wakhe Swatini TV ngabakhumbuta nje mbukeli ukuthi phela tikhona inombolo ngabona kutse chubeka nje usibhalele sikhona na kuye social media ungakhona ungasibhalela kungaba sihloko noma ngilendzaba lesikhuluma ngayo lamuhla sihambile ke mbukeli safika edolobheni lakaManzini sabakhanza ababukeli labafike ke bakhuluma kanjena ke ngiyacela ukuthi sibeve ukuthi bayibeke bayithini bona lendzaba lesikhuluma ngayo ungakhola ungaye esontweni ukholwe futhi kakhulu undlula umuntu loya esontweni sizathu sami ke ngilesi kanjena ke because uma siya esontweni kakhulukazi sisuke sifuna kuyimatanisa naNkulunkulu noma si worship sokhona kusonzana naNkulunkulu so sometimes abantu laba esontweni kuye kube nezinto ezenzakala esontweni ezirong nezinhle
lawo makhola naphuma esontweni nakaphumela ngaphandle nje athikha konke lokho wrong bekakhuluma umzalwane noma la kwenzile ahlebe ngako. So kuya esontweni abantu labaningi nje bayela ukuhlebi kakhulukazi abantu labasha. Ngani lo sele endlini yena uyasathatha iBhayibheli lakhe afunde lona aguqe phansi ayimadanisa naNkulunkulu athandaze nalo hambile wayesontweni ahamba ukukhuluma indaba zabantu. Ungaba likholwa ungayi esontweni. Kukholwa kahle kahle is to believe, kubeliever lo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Umuntu ngemuntu una inner man, unemuntu wangaphakathi. The time noma ungaliva kubelieve la uNkulunkulu lifike lishaye lenhlito yakho. Uvume lokuthi ngiyavuma mina ukuthi uNkulunkulu ukhona uphila kimi. Futhi uNkulunkulu uyangivikela. Nangendlule emhlabeni ngifisa ukuthi mina ngumbone lo mbuso lotako lenguvile. Ngeke ube likholwa kahle ungaye esontweni. Masta ukhuluma liqiniso. Kepha ngaloko ukuthi kulezi nsuku lesesiphila kito lo esontweni soyafana nalongaya kusabonakala lemphilo ngoba ngulempilo lelemcoka kusabonakala sokhanza lo esontweni soyabhuqa unemsindvo njenganyalo ngiyabekisa nje emasontweni kunemsindvo nendovukazi beyiyala khona kunemisindvo kuyabangwa uyabona ukuthi kubangwa tikhundla akusho ukuthi ulikhola ama wesontweni kuyesontweni maybe kwakuyinto ukuthi nihlangane nibe kanye but mina nje angiye esontweni angifuni ukucapha manga angiye esontweni because angiboni ukuthi ngidawuse esontweni ngiyokwendani lokhuzana ngivela ukuthi ngingcono mangithi ithandazela ngedwa angeke nje mina ngisuke mina bese ngiya esontweni ngoba esontweni kunaleti inkinga letinengi lesitibonako. Ungaba likholwa ubunga esontweni kepha ke lokholwa kwakho angeke kuze kubonakale ngoba leli gama lelithi likholwa ligama lelethwe abantu ngekuthi abantu bayesontweni ngophana kukholwa kahle kahle ngilokwenda kufuna kubonakale ngoba lithi iBhayibheli kukholwa longenamsebenzi kufile kusho ukuthi noma uya lesontweni but awukholwa kusho ukuthi kufile kufuna ube likholwa leli nemsebenzi. Ngeke ngibe likholwa ngihlala ekhaya ufuna ngiye endlini yesonto ngidokwathi uNkulunkulu uthini futhi nabo makhelwane ngibadi sibo makhelwane lapha noma ukhala ngendlela kufuna ngimuve kusho ukuthi uNkulunkulu ungekhathi kimi mangisathi nje umuntu uyakhala athi uphethwe indlala ngithi uyangihlolela lo akude uNkulunkulu ngeke ngimthathe. No angeke kuyenteka ngoba iBhayibheli liyasho lokuthi mingayekele kuhlanganyela nalabanye lemanye amavesa athi vele angeke kwenteke insimbi lenye ilola lenye insimbi manje sewutawulole kanjani wena usekhaya uyabona noma labanye batawusitaka kanjani wena usekhaya. Naba ke babukeli uma ke senibavile lo munye nje ukhulumela wathi insimbi lola lenye insimbi lo munye wakhuluma la ekhabako wathi lapha sekuyabangwa lemasontweni kubangwa ikhundla ngabe ungathini ngaloko make? Ngingathi kuliciniso ukuthi esontweni kuba khona umsindo longaba khona. Babukele emakhaya asikhumbuleni ukuthi esontweni kuhlangene abantu bonke labangasiqotho ke just sifuna kuba qotho. Okay. Siyela kuyokwakhiwa ukuthi size sibe ngcono. Singena sonke sinetilonza sinemihuzuko leminyenti leyehlukene. Silinzele kubona nje ukuthi ngalelinye ilanga sami siyawuphola silonza ngikhonde. Kuyendeka ke liyasho livila ngoHezekiel chapter 33 lithi kuyendeka nje ukuthi imvu igcuzule lenye imvu abe akhona umelusi. Okay. Athinse ke silonza imvu ize iphumele ngephandle. Okay. Kepha lokho kutabe kungasho ukuthi libandla lisontho lelikhokhe umuntu ekhathe esontweni. Okay. Timvu totfana tinyathele netilonza labede kutolashelwa tona. Okay. Mane letilonza ke tilonza tiyehluka ke mbuyisa kunaleti sheshe tiphole kunaleti phutako kuphola kunaleti thatha isikhathi lesithe kakhulu solo uhleli la sibhedlela wena ulashwa.
So mina ngingathi nje kubeketelelana ukuthi sonke esontweni kude lomsulwa lesontweni kepha sonke siyela kuyonquthwa emakhadane ukuze sibe kahle. Amen. Manje ngiyabonga manje. Shothi ngalamafishane esontweni siye garage lempilo ekakhiwa umuntu. Lapha eBishop kuningi labakhulumile lomunye nje uvetile ukuthi kahle kahle phela lokukholwa akube nemsebenzi akubonakale wabekisa ukuthi lomunye udathi uyesontweni wena uyakholwa kodwa amakhalane wakho ulambile kana unako khona ngamupha kona kane awumuphi ungathini lapho Bishop? Ngavele ngithi Mbuyisa uqinisile ukuthi lukholo lelithi umsebenzi ulufile. Kube siyabonakala ukuthi sibantwana baNkulunkulu ayibonakala lemsebenzi. Okay. Batomhawukela lo Jesu lesiyo ngena ngaye esontweni. It is true lalaba kushoka ukuthi nowadays akusabonakali lo ngumzalwane nalongasiyo umzalwane. Singakushumayela ke njoba sila e-studio lokuthi akubonakala imisebenzi. Bese sengithi ke Mbuyisa ngoba libandla lokuye ebandleni uyawakhiwa wena emoyeni wakho and lisondlo liyakunika spiritual support. Okay. Lokuya nje endlini yaNkulunkulu that you going to get spiritual support. Uphindze futhi esontweni uyithole nale consistent learning lama Bible studies ukowaveta umfundisi lama Bible studies lokho solo kuyabeketelelwa livule Nkosi lithi phela Mbuyisa uNkulunkulu umuntu uyamlandzela kuze kube sekupheleni. So lokuthi sithi akusabonakali there is God lo silandzela kuze kube sekugcineni. Ngiko sitawuqhubeka siye esontweni kodwa nasiyele esontweni ngike ngivamise ngithi ubothi nangabe ungumzalwane uyobonakala uphethe iBhayibheli every morning on a Sunday. Wathi utati lokuthi kunesicuku sabofakazi lesikubukile ukuthi njengoba ungena nje lana dinyathelo tipi titselo utsinzile makela ngetitselo lokuthi tiyaphuma indetitselo ngoba uyasho umpostoli Paul ukuthi nase wemukele akube khona the fruit of the Holy Spirit uyatibala iBhayibheli lami lisithi 9 tibale ke mbukele ekhaya ukuthi njengoba ngiya endlini yenkosi letitselo dakamoya senginato yini ukuthi amane ube na half wato ulwele ke ukuthi kube lembili utothola lomyawo. Ngiyabonga kakhulu Bishop. Mhlambe ngingakaqhubeki ngala ukhona make lomunye lokhulume ngenhlebo wathi kunenge lokuhlebana la emasontweni lokhanza ukuthi ugcine kona labazalwane ukuthi agcina athi khweshisa nelisonto athi ngcono mina ngikholelwe nje ngingedwana ngihlele endlini ngithandaza ngikhuluma naNkulunkulu ungathini lapho maka ngingasho lokho ukuthi ngidawuhamba etuke amagama amake Bishop lacetha kwenda dokotela kwekuthi kule titselo kunekubeketela lokusho ukuthi sifanele ukuchubeka siye esontweni noma kunenhlebo ngoba inhlebo iyakukhokha kokuthi so kukholwa kwakho sekujule kangakanani. Okay. Lokusho ukuthi ukukhula la ekukholweni asikhuli ngoba sivalivi bese lisebentela ngendlela lesifunako. Okay. Sikhuliswa ngekweukuthi sihlangane netingcinambathite futhi letinye lokufuna ukuthi siphume kuto solo simsulwa kuze sitowabona amandla kaNkulunkulu. Asikwati kwabona amandla kaNkulunkulu entweni letinhle kuphela. Tonke letinto letinhle naletimbi kufuna tisendakalele bese tisakha siba ngilamakholwa laqinile ngoba sikhona kuchubeka sivete nalamandla aNkulunkulu wethu lo lakithi nangesikhathi senhlechini. Amen. Ngiyabonga kakhulu make dokotela wami ngabe vele kuya esontweni dokotela kuyicommand yini noma kuyichoice yami nje ngengibuyisa ngithi hayi ngiyafuna ke esontweni noma I don't feel like going to church today angilale kuya enkonzweni kuyicommand
kuthi ufuna uhambe esontweni. Okay. Njalo kuyi spiritual choice yakho yekuthi I have to go to church. Okay. What is it that I benefit? Because the church needs you and you need the church. Khona lelanga lalapho uyawuma khona ukuthi ulitsinge libadla. So siyakuva ke ukuthi kube siyakhona ngabe sithi uyabona ke nyalo kusikwendekana. Because wena wahlala wanga esontweni kanti likhona lelanga, I don't want to mention it. Khona lelanga lalapho kuyakuma konke kusithiwe kufuneka libandla lakhe manje. Okay. Ngani Bishop niyabasupporta nje abantu noma bangakholwa ngilobekisa nje mhlambe lomunye ushonile beyangakholwa niyahamba niyobamba inkonzo obusuku bonke lemngcwabe nize nisho ukuthi bekalungile futhi kodwa beyangayisontweni. Angisike lapho asisashumayeli yena lololele. Okay. Sesiyoshumayela umndeni wakhe. Okay. Kuthi bayamada ukuthi bekangahlanganyeli. Kodwa look now here we are. Ngalokuthi uNkulunkulu lelesemkhondako uyamlandzela umuntu. Okay. Uyini umuntu Mbuyisa kube uNkulunkulu angamlandzela kangaka. Amen. Cha ngiyabonga kakhulu dokotela wami ukuthi nje kusuke wavuka ukuthi hayi ilabanye bathi hayi mina nginayo umfundisi wami mina nguzibani but abangayi lesontweni abathi kodwa nawuhlangana naye hayi mina libandla lami la kuphi vele lasahambile emhlabeni ukhanza ukuthi soyangcwatshwa ngaleyo ndlela leyo. Ngabe mfundisi wami i-personal devotion ikhulisa kanjani ifaith yakho wena nje ungumzalwane? I-personal devotion mbukele emakhaya sikhathi lotinika sona wena naNkulunkulu. Okay. And uNkulunkulu esikhathini lesinengi uyayithanza i-attention. Okay. Wamnika le attention kunetimfo latakwembulela tona wena leti takusimisa angafakazelela livi lakhe angakukhombisa nendlela lokufanele uhambe ngayo angakutshela incumbi yetinto leli noma sengiphume ngephandle kude longakhona kungiphazamisa kuloko lesengikuve ekoneni lami naNkulunkulu. Sekungenda ke ukukholwa kwami sekuyasima ke lapho sekuyadinda sengiyakhona kwenda nemisebenzi sengiyakhona kwenda nemisebenzi yakamoya ngemandla sengiyakhona futhi ukoperate in the gifts of the spirit. No kuyevakala makele kusho ukuthi kumcoka edokotela lokuthi ungathini ngatana naNkulunkulu ungene deep futhi la ekumatini uNkulunkulu ungabi nje ngumzalwane nje mhlambe wangaleli sonto ngoba labanye dokotela babona ngaleli sonto uthi lisonto lamhla sobuka ijoyini yakhe masinyane soyahamba esontweni. Yeah, ngicela nje nami kungeda kule personal devotion. Because i-personal devotion ngilala uthi dalula khona kuNkulunkulu ungeviwa ngumuntu. Okay. There's one person losina ukhuluma naye angaphumi ayokuhleba njengoba lo mzalwane akhuluma ngenhlebo emabandleni. But when you engage yourself ku personal devotion uyotidalula konke uyokhipha konke ukhiphela umnikati wakho ngoba uthi Peter lahlelani kuye kutonke tingathatotenu ngoba yena uyanikhathalela. Ngilalapho uva ukukhathalelwa khona uNkulunkulu now ufika personal devotion, and after your personal devotion Mbuyisa uphuma with boldness noma ngabe bona muphi umthwalo lobonawo uyethulwa lo mthwalo. Nobody can see ukuthi wena uthwele because ufike wavula ema scriptures la kutshela ngekuthi nine nonke lenikhathele nalenisindvako utani kimi ngilalapho ufike kuye wena uwedwana ku personal devotion Mbuyisa akusiko ka show off. Okay. Yeah, akusiko ka show off kusuke kuye wena kuNkulunkulu personal we awunandzaba nekuthi sula na ukhala kuNkulunkulu. Okay. Ngoba ebandleni utigadzile kanti ku devotion ku personal devotion awukwathi gazi usina uphuma lapho uphume uthi wo now I am from God
sengibuya kukhuluma ukuthi indzawo yakho nje edokotela lesithele yes. la ukhuluma khona uNkulunkulu ibalulekile invele nje kuwe ungumzalwane ukuthi ungathi ungaba nayo angeke Mbuyisa ube ngumzalwane ungabi nayo ipersonal devotion. Okay. You can't. Ngoba lusuku kuze kube uthi wena I have started the day. You start the day with God. Oh, okay. You start the day with the scriptures. You don't start the day with cell phone. Yeah, nga WhatsApp. Nga WhatsApp no. Cha ngiyabonga kakhulu make ngiyabonga kakhulu. Bukele ekhaya ke uyadivela ke kubantu labadzala bayichaza lenzaba lesikhuluma ngayo ukuthi ipersonal devotion ibaleke kakhulu ungazi ukuthi ningaxhumana kangcono naNkulunkulu nje ungumbukele ekhaya ulikholwa ungumzalwane siyabuya ke bukele sija khona into lohlala nathi ungihambe. Sehlelo lakho mbukeli lolithandzako lithini libandla ngabe khumbuta nje mbukeli ukuthi likhona phela inombolo kumabona ukuthi echubeka nje usibhalele inombolo ke mbukeli uyayibhalela awishayeli noma uyi-SMSele nje noma uyi-WhatsAppele leso sihloko lofisa sesikhulumisa kanti sikhona na ku Facebook nakhona ungasibhalela ufise kusherishela nje leyo information lofisa kusherishela yona sifisa kubuka ke nyalo make irole yelibandla kwekuthi kungabe libandla lidlala nzima yini empilweni yelikholwa lakho nje ungumzalwane sinalo libandla lami nami ngize ngichenye ngayo lisuke lenta ini lelibandla lakimi kuze umzalwane Mbuyisa atichenye ngelibandla libandla kufanele ukuthi libe netindlela lelinakekela ngato bazalwane lokushothi kungaba sedidingweni tabo tidzingo tabo letingaba semakhaya emitimbeni noma nganguphi libandla lifanele futhi nekwekuthi likwadi ukufundzisa bazalwane imigomo nemihambo yaleli vula uNkulunkulu kuze batawukwadi ukuphila lokugathekele uNkulunkulu libandla lifanele futhi kubazalwane ngokwekuthi libafake baze bakhone nabo ku-operate ngalendlela uNkulunkulu lafise ukuthi basebente ngayo nakuthiwa babazalwane. Oh, okay. Libandla lelitokhona kubafundzisa lokho. Liyakhuluma nje lesilivla uNkulunkulu nangabe kukhona logula kwemkhathisini wenu akabite babonisi bete bamthandazele bamgcobe ngemafutha utawuphila. Utawuphila. Isilokusho ukuthi le role leyo nje idlalwa libandla. Noma ungaphatheka libandla lelitakusita kokuthi ukhone kuncoba kuphatheka kwakho noma ungaba setimphini noma ungaba sekuthingeni ungaba kuhlupheka kokuthi ude kudla noma lelibandla nalikunaka lidlala le role yokuthi utive ukuthi unakekelekile usebandleni. Ngiyabonga kakhulu make ngiyakholwa ukuthi kuvakala kahle ingabe dokotela wami libandla liyakhulisa yini wena nje spiritually noma kufuna ukuthi wena utikhulise wena ungumzalwane libandla liyakhulisa nalo nawe njoba sisuka ku devotion nawe uyatkhulisa emthandazweni wakho wangasese libandla likhulisa kanjani ke likufaka nibe nema Bible studies lapho uyawukhula khona ushito make ukuthi unya engage kuma small groups ku divide ngebulili benu nangema ages enu ningenelane netifundo titawenda le foundation yekukhulisa lo mzalwane bese ke kuba nalama Sunday services kube nama groups lawa ngilapho ntawuba khona kuphakamisa sandla ubude longakuva kahle ngoba uma ngabe kungagcilwa kuma Sunday services kuphela umfundisa kabudwa epulpit uyashumayela nje ehle kodwa kufanele sike simbude sike simmise nitambuta lapha kuma small groups ke nakuma Bible studies so indlela ke ukuthi irole yelibandla
ikunakekela lokukhulisa other than ukukushumayela akuphindze ukukhuliswe ebandleni. Amen. Ngiyabonga kakhulu ke mukele ekhaya ke uyadivela ke kubantu labadzala la kwekuthi phela lama small groups ayasita kwekuthi ukhona utibutela nikhulume nenceke. Siyabuya ke mbukeli asesimane sibuke na ema voice pops babukele sifike sabathola abakhulume kanjena. Ungaba sesontweni nibe nge100 la sontweni. But uma athi uNkulunkulu nase kufika ukuthi uNkulunkulu nyalo uthi sabela mphefumulo ngiyakubita namhlanje so uyahlwitha uhlwitha libandla kube bede ngisho namunye kuleli sonto lo tawuhamba ayawubona bani uNkulunkulu nisale nonke. Ngeke uthi uyakhola ungaye esontweni ngoba kufuna weluswe uyalo uvuseteleke. Kodwa manje labantu kule mpilo noma sebafakazela athi khaste kugcina labantu kule mpilo sekuyafanana nje umlongayo ngoba ukhona umuntu otilungele endalo lodwa umsindvo ekuphileni nje manje nalaba esontweni sebanemsindvo so awusaboni ngekuthi ke thina sibona impilo yayitolo nalamhla ngiko sindathi mina kahle kahle kufuna uluso yesontweni uyalwe uvuseteleke kodwa le mpilo yelekholwa ayisabonakali kulabantu. If mawuphuma la bonke labantu bakhanza ekuseni bathandaza lapha kujanjanyana but mawuyele ema-office ubakhanza lema-office that bantu sebaphila ma-split personalities ukahle makala sontweni but mase umthola ngaphandle is another person. Ma ungayesontweni angeke ukhone ukukhula spiritual mase sikhulumela kuba spiritual vele kufuna lokuthi uye esontweni utohlanganyela uvele imivo yalabantu labalesontweni tokhona ukukhula ngakamoya njengoba lethi iBhayibheli hlanganya njengomkhuba webazalwane lokusho kwekuthi kufuna lokwekuthi utokholwa ngalokuthi uye lesontweni uvele imivo naleli iBhayibheli ukholwe ngileli iBhayibheli lamavi labakhulumako bese uyakhula nalamoyeni ngoba ngeke uzukhule vele la ngaphandle ngoba kugcwele itiyanyengi letikhona nekudizeka lokhona la kubantu bebakhona ukukhulisa abantu. Ungaba likholwa mane angeke ukhule ngoba kuyakhulwa ekukholweni. Khuliswa inshumayelo, khuliswe imfakazo talabanye, khuliswe imithandazo, khuliswe ifundziso. So ungaba likholwa mane akusitani ngalo ukuthi unengo lokungeke ukuthole uma uwedwana. Social media sowakwenda lo nyethi imvo tethu taba melula number 1 ngiyayithola nemisakato lehlukene ngiyalalela ngiyavuseleleka emoyeni lokunye mhlambe bengingathanza kuya lesontweni noma bengidevoted ngikwenda konke kwasesontweni only to find ukuthi esontweni kuvuke labantu lemisebenzi yabo yangichilita ngaze ngathi bengiright lengaphandle ngingekho la ngekhathi. Yeah, kuliqiniso lelo lokuthi uNkulunkulu ukona yonke indzawo but akusikho kahle ukuthi ungasho ukuthi ngalimali esontweni so ngingaye esontweni because esontweni ngikho la kumele ukuthi uthole isambululo saloko lwakwakuvelela ukuthi ungasitshakala kanjani ubika indzaba yakho kulabaholi bakho bebe lisito ngabuya unalo khambe liyatholakala ya. Naike indzaba abafundisi ngicabanga ukuthi senibavile babukeli kunengi labakhulume ngakho but nje kuphika lokumbalwa lo munye uvotile la ukuthi esontweni bazalwane uphila impilo lenye esontweni nasemsebentini uba ngilokunye unembuto ke umbukele ekhaya ukuthi kanti vele kahle kahle lesontweni eBishop kwentiwani lesontweni kwakhiwa ini la kulomuntu nangabe sitambona esontweni ashumayela nakafika ngaphandle sofika wenda lenye into lengamkhombisi iKristu la kuye kumuntu lokho Mbuyisa umuntu uyashunyayelwa esontweni but umuntu lokuthi ete every other day etenkonzweni kuyasho lokuthi lo muntu solwa kakalungi uyalungiswa lo muntu so you cannot blame church ngekuthi ubona Mbuyisa e-studio akasafanani nasesontweni so ne church face aphinze abe ne work face
umuntu loyo ngiko bafundisi bemile epulpit each and every other day to preach lo muntu kutawuya ngekuya kohloke lamakhatana agcina kohloke onke angiloku uNkulunkulu lamfuna agcine angiko umuntu loyo ngiyakuva dokotela ukuthi cha umuntu uyamkhulumela nalombuyisa lolimata abantu ukuthi ungumuntu but lo munye umuntu longale lobuke lempilo yambuyisa akumlimati yini yena la ekholweni wena dokotela ngeke kuhlale kungamlimati kuyamlimata ngiko sisila sitoshumayela nanangu lo limalako nasithi ngumuntu lo utawugcine kuhohlokile bese sesithi wena lo limata labantu in other words wena ume emnyango uyabubavimbele labantu ngoba labanye ngekubona i-character yakho intshintsha batawungena esontweni labanye ngekubona i-character yakho ingantshintshi batawublame alisonto njengoba sibeva la ku radio ukuthi liyablenywa alisonto ukuthi what is church doing kunjani ngithi ke mine gradually tawugcina kohloke konke ngiyabonga kakhulu Mark cha uyabaleka ekhabako la eBishop wami kwekuthi kufuna ngabe yini singakhweshisi lenkinga lekhona kuze tawuphila lelibandla but ke nayo lendzaba kwekuthi ekhabako nibafundisi nibaholi bemabandla ni overcome kanjani indzaba yenhlebo esontweni futhi ungazi ukuthi kufanele ngigcine vele icedziwe lendzaba yenhlebo ngoba iyavela kanenga lokuthi kulenhlebo la bayaphuma labazalwane ukhona indlo lonakako lokuthi sebaphumile abazana abalandzelelwa ngibani bayabuya yini ni overcome kanjani inhlebo inhlebo inga overcome esomfeni inhlebo ingakhona ku overcome ngelithando because lithando lususa tonke tintfo ngawubekisa uye ukhanze ukuthi lokuhleba esikhatsini lesinengi kube ukuthi akanginaki mina eBishop kani nami ngafelwa ngimake wabese akasendi naku nase baqalile ku rate alisonto bazalwane balrate kanjalo kanti uma libandla wonke umuntu lokukhona labandleni nakangatithatha kokuthi ngissteward labandleni lokusho ukuthi konke lengidawukwenda ngikwende ngephasi kweligama lelibandla ngifinya kumzalwane kusho ukuthi kwende libandla lokusho ukuthi noma Bishop akekho bambitile emaveni sesivakashile kamake mabuza ngiyabekisa sibazalwane asikameli iBishop lelithambo ngoba imvo lembi incotshwa ngento lenhle utawuthi ke lo mzalwane as long as asangafika iBishop labaleni lami mina phela ngilandzela Bishop angilandzeli labazalwane lapho ke mbuyisa lokufuna sikucorrecte kufuna kucorrecte bafundisi ngenxa yokuthi sikukhona ukuthi umholi eve ukuthi konke lokufaka abazalwane akwendiwe nguye kufinyelele yena angabafundzisi labazalwane ukuthi ngisebenta nangetimphiko tami na letimphiko tethembeni bo right hand men bami laba kuthi noma angashaya athi mfundisi sengivelelwe nginako akavume umfundisi ukuthi gijima mbuyisa kumake banibani kulela khaya leli khaya lati ukuthi nase kufike wena kusho ukuthi sokufikile kepha uma umfundisi atawufuna kwenda konke aneke sikhone kubalumula abazalwane kuloko ngiyabonga kakhulu seyisilidlela la kulendzaba lethi ke lapha Bishop ungumzalwane nje wena ubalansa kanjani ima church programs ne personal faith yakho na nje asho nje make ukuthi nangu umholi wami uyangientrusta ngalomsebenzi bekuthi no mbuyisa angikho ngisemaveni ngibambele la ngidokhona kubalansisa njani mina ne personal faith yami ungabalansisa lokho mbuyisa ngekuthi kulabazalwane laba khalako ibe khona le open dialogue nikhona kuhlangana ni discuss itokwati kuphumele baleni lesikhalo sabo
tobalekelwa nalenhlebo kube ne-open discussion nje ebandleni kutovakala ukuthi tikhalo ticedwa kanjani ukhala ngani wena kutokuthi noma ngabe sekulapha kule open discussion lo mholi ayikhuluma indzaba ukuthi wo mina nangikhiphe Mbuyisa usuke angimi nakafike kuwe atokulilela noma lethe umthandazo so lokho ke kungakhona lokubalansisa le micondvo lengahlangani la ebandleni lokuthi kube nale open discussion silibandla sikhulume nje phunyo lebaleni ukuthi sizathu sinje la ebandleni sisebenta ngekuthi nangekho mina utambona bani nawubone yena kufanele ukuthi ubone mina cha ngiyabonga kakhulu dokotela mbukile ekhaya ke uyadivela ke kwantu labadzala la uyasho dokotela ukuthi nasekukhona lenhlelo bafundisi sebashido ukuthi na ubone mina kuyafana ukuthi ubone dokotela siyabuya mbukile dokotela hlala nathi ungahambi. Sehlelo lakho mbukeli lithini libandla ngiyakumukela mbukeli kusangivula umsakazo wakhe Siswatini TV ngaba nje khumbuta mbukeli ukuthi ikhona inombolo ngabona ukuthi chubeka usibhalele siyacela ababukeli ukuthi ningayishayeli inombolo kodwa nibhalele babukeli ke lesihambe safika kamanzini bafike nabo bayiphawula lenzabalela ngiyacela ukuthi simane sibabukele ukuthi bakhulume bathini. Ngeke ke uthi uyakholwa wena usekhaya uwedwa uyabona akusiko ukukholwa kahle sekuthi ke lokukholwa losekhona lempilo ayibonakale ukukholwa kahle nako mina la ngikhala khona kakhulu kodwa nje ngeke uthi uyakholwa usekhaya uwedwa ngeke phela kufanana neteam lokuthi udlala ibhola uwedwa uyotigeja ukuthi ngifithi kanganani kunabo match fitness nala kukholweni ke nawe uyadigeja ukuthi hey ngemoya uyaleke afakaze lo bukuvusetele bufakazi ngeke nje uthi usekhaya uhlela wena uyabona uNkulunkulu nguye lekade awukhuluma nawe kokuthi yini wena lesekufuna ukuthi ukwende nakubitha ukuthi uzile utawuzila uwedwana uhambe ukhuphuka inzaba nangabe ukhuphuka inzaba uhamba uthathe iBhayibheli lakho uzila uthandaze uyakhula kutaka moya khona lapho emva kwaloko soyahamba uyawuhlanganyana labanye ungabachwense mabandla hamba uye emabandleni ngila utawukhula khona ngitibute ukuthi ngidawukhuliswa kubani spiritual esontweni mama ngibona lokhu ngibona kuyangisida lokuya lesontweni vele mbambamba ngoba ngidafika nalesontweni ngibone lekuzaneni base ngiyabuka ngiyakhula vele spiritual kona kulikhulu but that's why bese ngithi hayi angihlalele khona isonto ungaba kilo but ungaliboni likhali kababa ungaba likholwa ungayi esontweni kukholwa akusiko lokuya esontweni kodwa kukholwa kungilomsebenzi mulilo lo ungabaswa ngalamanye amagama bathi ushesha uqishe so mina ngibona ngathi lokuya ebandleni siyela kuthi sihlale sishisa sihlala sione ngoba naleli bhasikeleni lohamba ngalo nangabe seuyema lokuligaya nakonke kuyema lihambo lakho selijemile niyativela ke lapha abantu labadzala nabalababukeli lomunye ukhulumile ke kwathi kukahle kuya esontweni ngoba ubekuse ngemlilo ukuthi uhlefuna uhlezi njalo uvutha lo mlilo la kuwe angadi make khabako ungathini lapho mfundisi wami ngikuliqiniso ngokuthi kuya esontweni kukwenda uhlale uvutha
emalanga empilo yemuntu akafanani. Okay. Kuyenteka uvelelwe dimo letingakujivaza emoyeni ongadine ukuthi utakwenda njani. Yeah. Kepha uma ngingaphuma ngiyesontweni ukhona lo mhlabelela batawuhlabelela uphilise ngekhathi lesimo sami. Ikhona inshumayelo letakwendeka itsintse lesimo sami. Ukhona umzalwane lo ngenda lutho ngithi khanze ukuthi angisingethfana kunjinje isimo sami. Ngako ke vele lokuhlanganyela kumgcoka kakhulu ngoba kusita impilo yakho ungumzalwane. Cha ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthi mhlambe Bishop kuloko bebakhuluma ngako laba lababukeli ukuthi manje nje sibaphe ama practical tips ukuthi sesivala nje ukuthi ngabe yini lokungabasita empilweni basamkhonda uNkulunkulu nanangu lo uthi hayi mina ngidawuhlala ekhaya ngifuna ukuya esontweni but kufuna egcina konke axhumane naNkulunkulu. Ngingakhuluma nje ngithi nangabe bangacondzisisi kahle ukuthi what is going on emabandleni banga engage kuma theological books. Okay. Bathi go deep edincwadzini bevisise kahle baphindze futhi bathathe naloku ngabada kwabo bakumikise uNkulunkulu. God is faithful. Baphendula uNkulunkulu ngaloku ngabada kwabo labakubona kwendeka emabandleni. Abakuthathe bakumikise kumnikati wabo ngoba njengoba ashido make emfundisi la lokuthi nawufika ebandleni esontweni uthe nje esontweni Sunday faka itupisi yakho uke uve Mbuyisa athi lenshumayelo le eyibecondzane nami uyivile lokuthi le message kube kungazuthi uthi tena kayilungisa inceko yaba yakhe wende njani ke lo muntu sophilile kanje ngaba kube uhlekile ekhaya bekade uqhubeka ngene depression. Amen. Cha ngiyabonga kakhulu dokotela ngenxa yesikhathi ngiyacela dokotela 30 seconds umane nje uvalelise kumbukele ekhaya. Siyabonga kakhulu Mbuyisa ngicela kubonga kakhulu lethuba lothite wanginika lona lengitoshumayela emoyeni ngoba uthi Jesu hambane emhlabeni wonke nilishumayele elivangeli. Ngiyabonga kakhulu ba. Amen. Ngiyacela Khabako nawe uvalelise kumbukele 30 seconds. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa sibonge nebabukele ekhaya. Lengingakusho nje kungaba kokuthi babukeli asichubekeni siye esontweni ngoba uNkulunkulu esontweni uhlala nemlayedo wethu. Akatangi sabuthe bantu ababuthele tinzabadaka makhelwane ubabuthelele takho tawusitakala. Ngiyabonga. Amen. Thathe lethuba ke mbukeli ngibonge abantu labadzala kusihlonipha nje singumsakato sibonge kakhulu make nje usuka le khashana esiteki siyajabula ukuthi bafundisi bayakhona ukusupporta umsakato bakhone kuvela ngala nasibacelile ngaba nje kuqhubeka sicele kubafundiswe ukuthi nasibathinza phela abasibambe basibambise futhi kulomsebenzi lomkhulu kangaka ngale kaloko mbukeli ngithi nje siyafisa ungazi ukuthi singafika la khona swati khona emaqiniso etindzaba letimnanzi telivangeli la Jesu Kristu. Nkosi Mbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya ngoNkulunkulu emusa ngoNkulunkulu elithandwa akasiphathe sonke nisale kahle.